We should see a stírach Russ Laroon. Mae gyda dechrau bel chwartan ys rwyt trwali lat yn ochdau sen sadr am lot o gyda? Ni na, chol am nes. Dwi'n cert. Hi, Paddy. Hello. Hi, cechwyd trwali. Gus dwi'n dyrach y fewn y fi wain. Ta me hyn agos Jack y sin o Cumran sio agos testyn Bertine y si wain. Or cymlet. Os cymwylwm, cofach si Bertni son y cyn o sin Paddy? A cha trina. Beth yn crystech ar nwmed. O, cyn ti wisio, cytawyd. Ta me hyn agos Jack y sin o Cumran sio agos testyn Bertine y si wain. A fysdylet. Cylaen Conra. Tomwyd le bil yn eich osgol sy sy'n sio, sort wine bar stroke bistro fesol. O, an smwyne. Ta lega o ti teslo yn jaros drwn Ond sy'n eich at mwyd. O, so gil ein mwyd. Gymaint ys mae'r ffart na wisio. Bei? So, fyrst til I aglefion y lein radio, trwy nhw'n? Ma friste. Free publicity, hey Jack. Eintach. Ie, Wel, haid a liawr sydd o, mae'r sy'n sy'n carciliwr? All right, go mad, Katrina. Mae. Wel, cert fi celwr y le coffi? Taw? Cuid, ali yw. As dwi'n meddwl am sain y ffwydd eil na lo môr ych oed acwag. An clár an, ie? Deli da, deli. Wel, bei criniw ag yn marialar sy'n ar bal. Ach, tam cynsi gymig sé har bar. Ac yn I sain ta sarif ang y fecyd hw. Ia, sa cholwch ar y roed ach I clacht. Be'n wrth as ysgol I dros a caint le sein. Iolw, yma haber ysfec yw'n. Dyma nôr I gartag. Ar yna baclis ni, sgwyliad. I god o eisiau ni enw. Ta gachrad sgrif am ac agam do. Mae lan yn yn sgript, ni feg ein a'i feg. Ydyn dian am ydyn ysgwyd I am sain i'r radio mo. Geb caraclog? Tás an, Paddy. Dwrt tú sioc nor hanna Be cholach yn ros nhw'n y geistach leis. Gyda hors mewn ma prasiach do. Ie, tu wai cyn, er byd war ddim asyn, bet tu hai cyn stof. Fe'n yn petrol oil dy hol? Ie, iawn sy'n teg. Ie, moch dwi. Bydd har y talun doch oed petrol wyt ti'n yw. Be sian o radio ysgar am oiach. O, mai. Yn gymau, gwbeth ydyn nhw'n clor o'n i'r radio na sy'n fe hyn i'r hafodus. Oh, really? Wel, dwi'n cyn ti gynnau roi gyda leis. Jekers, lín bocht. Mar sy'n nervous ach rybys bys a scanner I cert yn ys. Cys ciap mis ag yr ymwyad a hyn gydwna. Wyna griwn y pera I ddechaf. Y perisgyn magiach o gael hwn i'r los ddeir o hemwys. O'r ffrwygen, ar y sa hyn o gwrs dechrau enw. Wel I satyn y hemwys, gwrdd mis yw'n ser y tiach ni'r y dwrt. Fi mwyd y le pipl capel I chanach. Lean yn sionis. Tam eisiau tŵ ffwgrw gwal wytio. Cwynnu dy chwab môr dwntio. Agus na hyn eisiau endine, certa tŵ chanach, nhw cele hi mwyd o chanach. E tigyn tŵ letyn eisiau me? Tigym. Ni'r mae smit na smedyn eisiau. Helo, hwnna wyl o'r Tam mwyd rein eisiau gydeirach y ddihil. Wel tŵ tiach dy hemwys. O, dy ffrwygen on. Gwel, cyn siwp yng Nghael i fod ti'n bygyr o lo? Dana, o ti be wyl pipl capel le ffod, snawt mynd I gael. Ho, bai da ni rhwg siaw a dort heisi close call y fied. Chanws dwy'n ach fetas yn ôl y cymbol o chawnel. Dwi'n erig o dy ffrwygen grau hei ma bwchau. Snach am o grai iawn. Ach mae'n mysig ar y cwpl o bwydial fi'n ôl y cymalach ala. O, nes ni le war mae canach dy tamad na tada. Siach hwn mae canach pipl a cyrsiach sy'n tech. O, si. Fawr gwy sio fflymeri tan logach a bych sa gwy. Hei, dwi'n gwnnw nhw dy ffrwygen clab. O, dwi'n gyr yma ffrwygen chorchofwlyd. Nog ni'n rhywun ysmat hadach o. Agus yn enws, nach fecyd sy'n nid yn choriad. O, nach. Ni lamod on y busnes na siap ffrwygen amod on. Sianei, cyrra cwntws yn radio ein mor. Na chyd hadas y lewr oer. Ta chalwr oedd free charge goloch o radio yn ywf. Ta wedi celwr o. Celwr y cer?
lá mór máide chanú. Agus céirtá tanú mar. Tá dhéh le chuil díam sein ar a radio máide chun chéadúir na híal. Oh, well, Sha, ní bhíon go... Deananir, mar a bin cás ceúí a ní lá maidine. A chuile bin ar rud faoí charge gan radio aniu. Well, ní chuil láas tú ar heada. No, fairness. Tá sé ceartí mar fletanir. Chur maigah. Fádanir, be mu géisteach líb máideach le cúna dé. Ag am head, go sé sin beag aníon caiithechaid. Caithach? Agus ábháil amach tíirtí sin bhir nach bhfuil fashion dú sean go léamá le an naia. Dílas le cin deir bheits le seo, le méidir go me teach má le gé born amachchan seo. Mes tú feidir. Tá sé tógeá chlár gaiile múlóide. Ó ar bhfuil áda de chasil veterinary surgeon nach nach ar san réalta mór ar fad. Ní cháirt bhfuil ort fion éim. Tá chur glór brúar líam. Dín san nervhí secha. Nervhí seach, líam seine? Ar a bhfuil an tásta an ríe. Tá sé ag líam an áúr fan go chluise tú máidecha. Ja, sul an go bhfuil ceartad. Óir, baid ar de bhirnaí. Ongi bhil tú caint, tá tú ceap go glis ar dhéamhúil. Ní hine dú mar chorbach, just nábí chunne mar go brúir. Nis, tá scriptin a gent amach do gach éon chlór mar ecin tú. Nílairt ach iad a leanúint agus beag tú tá. Dus je in te gaan nach Arnoy, niet veel klaar, maar zo scriptural river. Kijk je het in met glug stag? Ní bhaid éon gléach in a líam. Niet weten de glug stag? Ach, snel is similar voor een klaar. Ní féidir am duine nach bhfuil cálathe a ágáil I mun gléichan a goháin. Ach, kijk in de smammer zijn. Tá ceistena agus freigra siimplí dóibh leice amach I ngach éon script an seo, nílairt ach iad a léamh amach. Ach, kijk ik er om stampen heen naar de klaar. Seo mochláir líam níla magéirí do stampa air. Just gen job má seo agus tá am cinnte go dúirí seán rud é gan eile chuid. Ach, maar schrijven dan in letje Amse. Kam is hier Robert. Tá sé ríhábhachtach dom go leanaigh tú na scriptainna seo focail ar ocail, OK? Tá go má. Nis, bhhailm go nnéanana tú stad ar na scriptainna go bheice tú bhfuil éon cheist agad. Wel, rinne me staidir tapene go de klaar ge heen. Agus wel de couple mol am goed ge dit also. Maar te gar de chlustellers. Oh ja. Wel, het me heen zo heen. Dit beter niet met graan gesag de klaar ge. An gapanta? Ja. So, kif a gapan sif gunaidir go má le bílaní an nú le Weinberg was nú? Well, tá gailí haar cían leis a gafe gotí seo. Anis, Spáinis is ingúile lehéad gáte testan ó phobal rostanón. Sníchan is fú láthar cirtach ach a pub. Tá mise a gera ráhahort choib. Agus a gapan sif go bháilte I rostanún leis an ráha sin? Ó, tá súlein go bháilte. Níl dá faoi ach a gur siad fáte rifir. Sin níl me ach a tóbal ar an dahanam atá cruthi am san áte hana hen. So, cé aga I chimre ar an téma Weinberg dús? Mise a bháil Well, in áíad a pírin is cam ar a grosise gist am rud mar seo dhéanón tús ach tá ansásta gfuil mo chuil cá rítan seo ar bordlam an is. Agus cinsáis bíochlór bheits ar fáil a Well, bain bhéimar fadar bhí a fulláin. Tá daine churán spéis a timpplacht agus batha fulláin. Tá hen an carcalóra Hargent? Hello. Well, tágus níl. Tá na buin seo beag an I moil. Ó? A chu nói níl me chaile bheith á frúar. Gur a míle mágad. Fáil hin go dáfach chuid an uáil. Holdógus is féidir. Ó, déanam mé sin cinnte. Tá sin go bhfuil tuair grinds de Jason O'Connor. Well, tá, ach, is cin á leiscach leis sin ní thugam grinds de an nó. Nas tú bheith fá eiscocht é le dhéanamh do wax sinna? Ní gheatan tá brónarm. Nis lauras le macfis agus bollas an máiste mac an íonada. Ní hinné a scéala chúla mise. Dúirt Mac an Mullen Jason tusa go hard an spéire. Ó, nis fáim dacaréis sin ich réúnt. Níl is am, ach mar ceapan Mac é, well, tá sa go bhfuil sé repeat a míana. Spúrnam go bhaich sé tar amach. Ní bheith fésad. Dúirt go bheith an garí anmh go teama cint. Tit for tat mar a déirtha? Well, beidir go bheith an Mac agus Jason a hógan an léanacht. Cho fadas ná bheith 5 leis nó O'Connors leis sin. Bheith sé sin íontach. Mu tú géar go gur mise ceist an O'Connors faoi? Níl. Fóg fúm sé. Na laga díhuaile. Tá mé anmhhuichuid. Tá mé fnacht le scéalúid mar sin. Slán. Slán. Mas tú bhfuil mas me bhear líam ágáil am mun chlár. Seo dhéana sé cúisfré. Cynnig súl géir ratis go mille sé. Fáilm go mé chlár agam le fille ar nar hagam mar ás. Yeah, well,
Sfum sa bí hart a bheit denna imní agus ní líam. I nó haar léidir me se chláir ar a bheith. Tus a táha, ní limní ar beer an fúd. Frir géir nach bhfuil tusa tá dul ar an sira seol le tám seachas mise. Ar a líad bhí tusa géirí dul. Hí am agrú tusa géirí hallfásta. Ní raibh an éair. So go téirín tú halmars? Ní mar a géirí tám ná líam a ligann sias. Ní chuir sé astam. Bhís cinnte go nniúil tóch seán ceadahort dá mimocht. Go háirthir nar tá a fágáil líam a bhna chlár. Oh, well. Ní bheith go dé ana sé nó bhaonnta seo.